Ninamshukuru Mungu kwa sababu nimepata nafasi kama hii. Ndashimira Imana kuyonge kumpa akanya ili niweze kusimama mbele ya kanisa la Mungu kama ninyi kugira ngo mpagarare imbere y'ishengero ry'Imana. Ni fursa nzuri tena ni neema ya Mungu. Na karyo keza kandi n'ubuntu bw'Imana. Ninyi ni watu wa thamani sana. Mwebwe muri abantu b'igiciro cyane. Na si kila yote ambaye anastahili kusimama mbele yenu. Kandi si uwari wese akwiye guhagarara imbere yanyu. Yule ambaye ameelemewa na Mungu. Nuja mu Ntihagire ubwo buntu. Bwana asifiwe sana. Imana yacu icyubahiro. Na ninamshukuru sana wazee wa hapa. Ndashimira abatama b'ishengero ambao wameona kwamba ni vema nije hapa wanipatie nafasi kama hii. Babonye ko ari byiza kumpa akanya kugira ngo nze hano ili niweze kusimama kwenye madhabahu kama haya kugira ngo mpagarare hano ku gicaniro kandi ndabakorerere. Mungu awabariki sana. Imana ibahezagire cyane. Nisema kwamba tuna mada ya mafundisho ambayo tunayo hivi sasa. Turafise umutwe w'ijambo turiko turiga ubu. Na nisema kwamba ni mstari ambao viongozi wamenipa n'umurongo abarongozi bampaye ili tuweze kusimamia tangu jana na leo kugira ngo ashobore kuhagarira wigisha kuva hirya y'ejo no munsi nipate kuendelea vizuri kugira ishengero ry'Imana rishikare gutera imbere neza. Na mara nyingi nitaongea na watu ambao wameshaokoka kandi kenshi ndaza kuvugana n'abantu bakijijwe. Wewe ambao unajua umeokoka, wewe uzi neza ko wakijijwe, wewe ambao unajua kwamba una Yesu ndani yako, wewe uzi neza ko ufise Yesu mu bugingo bwawe, wewe ambao unajua kwamba ni mtoto wa Mungu, wewe uzi neza ko umwana w'Imana. Nasema kwamba leo nataka nizungumzie na wewe. Umunsi ndagomba kuvugana nawe kwa sababu mada ambayo nimepewa na wazee, kubera ko umutwe w'ijambo tuza kuganira uyu munsi maana inalenga zaidi wale ambao wameshaokoka, yerekeye cyane abamaze gukizwa, wale ambao wanaitwa kwamba ni kanisa la Kristo, abitwa ko ari ishengero rya Kristo. Na maneno haya yaliambiwa kanisa la Kristo, kandi amajambo nkaya bwigwa ishengero rya Kristo, ili kanisa lipate kuendelea vizuri, kugira ngo ishengero rishikare kugenda neza. Sababu neno nasema shika sana ulicho nacho. Ijambo riravuga ngo umutwe w'ijambo umire kuco ufise, asije mtu akaitwa taji yako. Ntihagire umuntu agutwara igitsibo cyawe. Tunasoma ndani ya Ufunuo sura yake ya 3. Turasoma mu byahishuriwe Yohana igice cya 3 mstari wa 11 ndio hapo maneno hayo yapo. Umurongo wa 11 na amajambo ari. Nisema kwamba bivuga ngo Yesu kwa huruma zake mwenyewe, Yesu mu bikorwa byiwe mu mbabazi ziwe wenyene analipa kanisa hili ambalo aliandikia, yahaye ubwo buntu ishengero yandikiye kanisa la Philadelphia, ishengero ry'Philadelphia. Ukisoma kwamba ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, usomye rero muri ibi byahishuriwe sura ya 2 na ya 3, igice cya 2 n'icya 3, utakuta Yesu mwenyewe aliandikia makanisa 7. Uzosanga Yesu wenyene ariwe yandikiye amashengero 7, na kanisa la Philadelphia ni moja wao. Ishengero rero rya Philadelphia ni rimwe muri ayo mashengero. Sasa hapo mstari wa 11 ambao tuliongea, uyu murongo wa 11 tuza kuvugana ni mstari ambao uko katika maneno ambao Yesu aliambia kanisa la Philadelphia. Murongo uri mu byavuzwe na Yesu Kristo ku ishengero ry'Philadelphia. Sasa Yesu kwa huruma zake, sasa Yesu rero ubuntu bwiwe yagiriye ishengero, analipa kanisa hili sifa kubwa. Ishengero rero ararihimbaza kari icyubahiro, kwa sababu ukiangalia katika maelezo yote ambayo Yesu alizungumza na urangije Yesu yavuze kuri ishengero rya Philadelphia, hakuna kasoro ambayo aliona ndani yake, nta makosa yatoye irishengero. Aliona kwamba ni kanisa ambalo linasimama imara kabisa, yabonye ari ishengero rihagaze neza. Basi wakati alipoandika maneno hayo, abandikirera ya majambo, nikisema kwamba kuna kitu aliwaambia washike, harice babwiye ngo bagumye. Na hapo katika mstari wa 11 ku murongo rero wa 11, naja upesi, iranze vuba, shika sana ulicho nacho, umire kuco ufise, asije mtu akaitwa taji yako. Ntihagire Uwugutwara igitsibo cyawe. Yesu aliambia kanisa hilo, Yesu rero abwirira ishengero, naja upesi, ndaze vuba. Baki anataka kuja upesi, avuga ko agiraze vuba. Alikuwa kitahadharisha kanisa hilo, kandi ariko arabagabisha ishengero, anambia shika
shika sana ulicho nacho. Mwumire kuco mufise. Asije mtu akaitua taji yako. Ntihagire uwugutwara igitsibo cawe. Huo ndio ujumbe mkuu ambao uko ndani ya barua hii. Ubwo butumwa bwashikirijwe muri iri cete. Sasa unaweza kujifikiri sasa. Urashobora kwibaza hicho kitu ni kitu gani ambacho Yesu aliambia washike sana? Ico kintu ni kintu giki Yesu yababwiye ngo bacumireko. Bake kushika ni kungengania kitu ambacho unacho. Nukuvuga kumirako nukufata utarekura. Bake ni kitu ambacho cha lazima, cha thamani ambayo hustahili kuacha. Ni kintu c'agaciro kandi udategerezwa kureka ngo kiguve mu ntoki. Na ukisoma katika maneno haya yote, usomye muri aya majambo yose, kuna kitu ambacho Yesu aliwaambia washike kwa sababu Yesu aliko karibu ya kuja. Hari ikintu rero Yesu yababwiye ngo bagumye cyangwa se bumireko kuko ari hafi kuza. Na ukisoma mstari wa 8, usomye ku murongo w'8, kunasema maneno haya. Havuga ngo nayajua matendo yako, ndazi ibikorwa vyawe. Tazama nimekupa mlango uliofunguliwa. Nashize imbere yawe urugi rwuguruye ambao hapana awezaye kuufunga. Ntawe ushobora kugugara. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, kuko ufise ubushobozi buke, nawe umelitunza neno langu, witondeye ijambo ryanje, wala hukulikana jina langu, wihakanye izina ryanje. Kuna kitu ambacho kimeandikwa katika mstari huyu, halicanditswe muri uyu murongo, na akasema nawe umelitunza neno langu, kuko wasiganye ijambo ryanje. Make amelitunza, akalishikilia neno lake, yararizigamye, aragitondera, gendera. Sasa mstari wa 10, ku murongo wa 10, Yesu akasema tena, Yesu arongera aravuga kandi, kwa kuwa umelishika neno langu la subira langu, ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa, nanje nzokurinda igihe cyo kugerageza, iliyo tayari kujilia ulimwengu wote, irakize mu bihugu vyose, wajaribu wakao juu ya nchi, kugerageza ababa mwisi. Na tunaona kile ambacho Yesu aliwaambia washikilie sana, ico babwiye rero ngo bumireko cyane. Tunaona kwamba kuko ni kushika neno la Mungu, nugu kwakira ijambo ry'Imana. Sasa kwamba ndivyo tulivyoona ndani ya mstari wa 8, nawe umelitunza neno langu, ndazi ko witondeye ijambo ryanje. Na mstari wa 10 tulisikia tena kingine inasema, ku murongo wa 10 twumvise kandi ko, na akawaambia tena neno lingine kama jinsi tulivyosema, arababwira irindi jambo kandi hiryo twahije kuvuga, kama hilo ambalo tumezungumza kuri uyu mutwe w'ijambo turiko turavugana ko, na akawaambia kwa kuwa umelishika neno langu, ko witondeye ijambo ryanje. Nisa kwamba kanisa hilo lilikuwa na neno la Mungu. Nukuvuga ngo iryo shengero ryari shengero gitondeye ijambo ry'Imana, kwa sababu lilikuwa limesikia neno la Mungu, kuko ryari ryumvise ijambo ry'Imana, lilikuwa limepokea neno la Mungu, ryari ryakiriye ijambo ry'Imana. Sasa Yesu akasema, Yesu rero aravuga, acha upesi, ndaje vuba, shika sana ulicho nacho, mwumire kuco ufise, asije mtu akaitoa taji yako, ntihagire uwugutwara igitsibo cawe. Nisema kwamba bivuga ngo kile ambacho cha lazima ambacho walikuwa nacho mkononi mwao, ico bari bafise badategerezwa no gutakaza, ilikuwa ni neno la Mungu, yari ijambo ry'Imana. Na neno la Mungu ndilo ambalo limewalinda hapo, ijambo ry'Imana kandi niryo ryashoboye kubalinda, kwa sababu wameshika neno la Mungu, uko baryumiyeko. Basi Yesu akawaahidi kwamba atawalinda katika majaribu yote ambayo Yesu rero arabasezerana ko azobalinda mu bigeragezo bigiye kuza, kwa sababu wamenishika neno lake, uko bagumbira ijambo ry'Imana. Make ili basi mtu atakuja kuwanyanganya taji, yawe n'umuntu numwe aza kubaka cyangwa se kubanyaga igitsibo bemerewe, kwa sababu wameshashika neno la Mungu, bakiri ijambo ry'Imana. Kwa sababu wakati huo kulikuwa walimu wa uongo, ico gihe hari habigishwa b'ibinyoma, na kulikuwa manabii wa uongo, hari hanabavugishwa abavugishwa b'ibinyoma ambao walikuwa wanasumbua makanisa wakati tezi ngorane mw'ishengero mashengero atandukanye. Kati ya makanisa 7 ambayo yameandikwa hapo, muri aya mashengero yanditswe hano, kuna makanisa ambayo yamekumbwa na mafundisho ya uongo. Hariho amashengero yari yatwawe n'inyigisho z'ibinyoma, na yakakumbwa na
kuna watu ambao wanajifanya manabii, kandi aho hari abantu bigira abavugishwa, na wakaacha kile ambacho walichokuwa nacho. Ubwo izo nyigisho baca bareka ibyo bari barakiriye, na wakavamia maneno ya uongo ambayo baca bahurumbira amajambo y'ibinyoma atari y'Imana, na matatizo yakawatokea mengi. Ingorane rero zirabazako nyinshi gose. Na hivyo Yesu alikuwa anaambia kanisa hili na Philadelphia, rero Yesu alikuwa anabwira ishengero ry'Ifiladelfia, kwa sababu anajua wana neno la Mungu, arazi ko bafise ijambo ry'Imana, na akashuhudia kwamba wamelishikilia neno la Mungu, kandi akavuga ko baryumiye, ko bagitondeye, na akawaambia hivi, naja upesi sasa. Rero ndaje vuba, sasa shika hicho ulicho nacho, umire kuco ufise, wasiwe yule ambaye atakayekuja kunyang'anya taji yako. Ntihagire uwugutwara igitsibo cawe. Sasa niko sawa, nilijua kwamba wanabii wa uongo wameshakuwa wengi wakati huo. Yarazi neza ko bavugishwa ibinyoma bari benshi ico gihe. Hata wakati Yesu alipokuwa angali hapa duniani, igihe Yesu yarakiri hano mwisi, alitadhanisha waliomfuata wote, yaragabishije abamukurikiye bose, akawaambia siku za mwisho, igihe c'iherezo, na wanabii wengi, kutatokea manabii wa uongo wengi, azoba bavugishwa n'ibinyoma benshi, wengine watajifanya kuwa ni Makristo wao, bamwe mbere bazokwigira abakristo ili wajite kwamba wao ndio Kristo, kandi biyite bamwe ko ari bo Kristo. Na Biblia inasema wazi kwamba watapoteza wengi. Biblia ivuga ivyeruye ko bazosimiza benshi, na watapoteza kati ya wale ambao wameteuliwa, kandi bazimije n'abari baratoranijwe. Sasa ndipo alikuwa anaambia kanisa hili mapema, Yesu rero acabwirira ishengero, shika sana ulicho nacho, kumire kuco ufise, asije mtu akaitwaa taji yako, Ntihagire uwugutwara igitsibo cawe. Na ukisoma katika kanisa la Thiatira, usomye mw'ishengero ry'Itwatira, na tunaona kwamba kuna mwanamke ambaye amejifanya nabii, hari umugore yigize umuvugishwa n'Imana, na akaweza kudanganya wengi sana, kandi yarabashije guhenda benshi, ambaye anaitwa Yezebeli. yitwa Yezebeli. Kanisa hilo lilipata shida sana, iryo shengero rero rigira ingorane nyinshi, wakaachilia kile ambacho walichokuwa nacho, baca bareka ijambo ry'Imana bari barakiriye imbere, basi wakafuata maneno ya mwanamke huyo, baca bakurikira amajambo ya Yezebeli, akawaingiza katika hali ya kuabudu miungu, aca binjiza mu byo gusenga ibigirwamana, akawaingiza katika hali ya uzinifu, aca binjiza ni mu byo gusambana. Maana ilikuwa ni ajabu sana, byari ibintu bitangaje rwose, ndiyo mambo yalivyo hivi sasa. Ubu rero ko ibintu bimeze kama jinsi Yesu alivyosema, nkuko Yesu yabivuze nyakati za mwisho, mu gihe cy'iherezo, kama jinsi ilivyokuwa wakati wa Nuhu, nkuko byari mu minsi ya Nowa, itakavyokuwa wakati n'ubu niko bizoba, na ndivyo mambo yalivyo sasa, kandi n'ubu niko biri. Alisema wakati ule watu walioa wakaolewa, kiriya gihe yaravuze ko abantu barongora bakarongorwa, watu walifanya dhambi nyingi, abantu bakora ibyaha bitandukanye byinshi, na hivi ndivyo mambo yalivyo sasa, kandi n'ubu niko biri. Na hivi sasa, ubu rero, kwa kuwa kanisa hili ambalo tumo ndani yake, hili kubwo ishengero turimo ubu hili ni kanisa la Mungu, hili ni ishengero ry'Imana. Mungu amefunulia wazee wa kanisa hili, Imana yahishuriye abarongozi b'ishengero, ili kanisa hili litahadharishwe mapema, kugira ngo ishengero ligabishwe hakiri kare, kwa sababu tunafika siku za mwisho, uko twegereje igihe ca nyuma. Hili ni kanisa ambalo lina neno la Mungu, hili ni ishengero ryakiriye ijambo ry'Imana, limefunzwa neno la Mungu, ryigishijwe ijambo ry'Imana. Hili kanisa linalijua tangu zamani, hili ishengero ndarizi kuva kera, limefunzwa kweli ya neno la Mungu, ryagishijwe ukuri kw'ijambo ry'Imana. Hivi Mungu amefunulia wazee. Ishengero rero abatama barahishuriwe, Yesu anataka Yesu rero agomba ya kwamba ninyi kama kanisa hili, mwebwe rero ng'ishengero iri nyeniri, shika sana ulicho nacho, mumbire kuco mufise, asije mtu akaitwaa taji, ntihagire umuntu agatwara ibitsibo byanyu. Kuna watu ambao wanazunguka usiku na mchana, hari abantu bazunguruka ku murango no mw'ijoro, wanajifanya kuwa wao ndio manabii, abo nabo bigira abavugishwa n'Imana, wanatabiri mambo ya uongo, kandi bakavugishwa ibinyoma, ili waweze kuvuruga makanisa kugira ngo basanzaze amashengero menshi, ili kanisa livurugike, kugira ngo ishengero rivurugike, ili ache kushikilia neno la kweli, kugira ngo rireke ijambo ry'Imana bigishijwe, na kuanza kufuata maneno yao, no gukurikira amajambo yabo. Hiyo ni vitu ambavyo vinajaa
kote. Ibyo ni ibintu rero ubuye biri ahantu hose. Hata kule Tukamenge vipo. Ni mu Kamenge biriyo. Sehemu nyingine za mikoa ya Burundi vipo. Mu bahande zose zo mu Burundi biriho. Hata katika nchi za Afrika mambo haya yanajaa. Muri Afrika ibyo biruzuye. Hata nchi zingine zinajaa. Ni mu bindi bihugu birahari byinshi. Wameinuka sana watu hao. Abo bantu babavugishwa n'ibinyoma bahagurutse. Wakiwa na nguvu za giza. Kandi bafise inkomezi zo mu mwiza. Wakifanya miujiza. Kandi barakora n'ibitangaza. Kwa uwezo wa giza. Mu bushobozi bwa Satani. Kwa uwezo wa shetani. Mu bushobozi bw'umwiza. Na uwezo wa shetani ambao unazunguka. Hari ubushobozi bwa Satani buriko burazunguruka. Watu walienda kuomba uwezo huo. Kandi abantu baragiye barabusaba. Na uwezo huo wanao. Kandi ubwo bushobozi bari nabwo. Na wanatembea ndani ya makanisa. Kandi abo bagenda mu mashengero. Kuna wengine ambao wanaongoza makanisa. Kandi hari abandi barongoye n'amashengero. Ambao wanafanya miujiza. Kandi barakora n'ibitangaza. Wengi wanawafuata. Kandi ababakurikira benshi. Na Yesu alisema. Na kandi Yesu yaravuze. Na hao watafanya miujiza. Kandi abo bazokora ibitangaza. Watu wengi watawafuata. Abantu benshi bazobakurikira. Na watapoteza taji zao. Kandi bazozimiza benshi. Watashindwa kushika kile walichopata. Bazonanirwa no kumira ku ijambo ry'Imana bakiriye. Na kufuata mafundisho ya giza. Kandi bashishikare gukurikira inyigisho z'ibinyoma. Makanisa mengi. Amashengero menshi. Yamezaliwa katika nchi yetu. Amashengero menshi yavutse muri iki gihugu. Usione kila kanisa ambalo lina msalaba juu. Ntuzube n'ishengero ryose rigirishite ku musaraba hejuru. Usifikiri kwamba yote ni makanisa ya Kristo. Usice wibwira ngo nawe yose n'amashengero ya Kristo. Kuna makanisa ambayo haiko ya Kristo. Hari amashengero atari ya Kristo ambao yana misaraba hapo juu. Arafise imisaraba hejuru. Ukiingia ndani wanaimba Yesu. Kandi winjiye indani wumva bavuga Yesu. Unafikiri kwamba mko pamoja. Ukasha wiyumvira ngo muri kumwe n'abakristo. Kuna watu ambao wana moto mwingi. Kandi ugasanga n'abantu bafise akariro kenshi. Ukiangalia vizuri. Ari kuravye neza. Kama ni mtu wa kiroho. Kandi wewe ni muri uw'impwemu. Utakuta kwamba kuna nguvu fulani ambazo uzoza kubona neza ko hari izindi nkombe zibakoresha. Kanisa ambao mko hapa. Kandi abakristo muri hano uyu munsi. Wewe ambaye umeokoka. Mwebwe mwakijijwe. Tulipewa neno la Mungu. Twarahawe ijambo ry'Imana. Na kanisa hili limesifiwa kwa sababu limeshika neno la Mungu. Kandi ishengero ryashizwe hejuru na Kristo kuko ryumiye ku ijambo ry'Imana. Maana hapo ili lisije likapotea. Kugira ngo ntibazimire. Makanisa mengi ni maeglise privé. Amashengero menshi n'amashengero y'abantu. Yikorera utwawe. Ndio eglise privé. N'amashengero yikorera utwawe. Ni makanisa ya watu. N'amashengero y'abantu. Si makanisa ya Kristo. S'amashengero ya Kristo. Maana ni mtaji wa mtu ambaye ameweka pale katika kanisa. N'umutahe w'umuntu yazanye mu ishengero. Maana kanisa lake yeye mwenyewe. Kuvuga ishengero ryiwe wenyene. Linaongozwa na amri zake yeye mwenyewe. Harongorwa n'amategeko yiwe nyene. Hayongozwi na neno la Mungu. Litarongowe n'ijambo ry'Imana. Sababu unastahili kujua mapema. Niyo ntuma mukwiye kumenya hakiri kare. Shika sana ulicho nacho. Mumire kuco mufise. Asije mtu kunyang'anya taji yako. Ntagira umuntu abatwara igitsibo mwakiriye. Wengi wapo. Menshi bariho. Wanazunguka kandi barazunguruka kandi amashengero bagira ibibazo. Wanajifanya manabii. Kandi bigira bavugishwa n'Imana. Sababu vyumba vya maombi vimejaa. Iyo vyumba vy'amashengesho byakwiye hose. Kwa sababu hivyo vingi vinaongozwa na nguvu za giza. Byinshi birongorwa n'inkomezi z'umwiza. Maana kila chumba kina nabii wake. Kandi chumba cyose uzogizanga ifise umuvugishwa. Watu wengi wanawafuata nyuma. Kandi benshi barabakurikira. Watu wanaacha ukweli wa neno la Mungu na bagaye ukuri kw'ijambo ry'Imana bagakurikira ibyo bavuga. Na ukichunguza vitu ambavyo vinafanyika ndani. Ibyo bakora hari indani. Mambo ambayo ni kinyume cha neno la Mungu. Ugasanga biratandukanye cyane n'ijambo ry'Imana. Yesu alitaka mjue. Uyu munsi rero Yesu yagombye ko mumenya uko kuri. Shika sana ulicho nacho. Mumire kuco mufise. Asije mtu akatwara mwakiriye. Wanafanya vitu vya ajabu sana. Bakora ibintu biteye isoni cyane. Hivi watu wanakuwa wanatembea na mabido ya maji kana kwamba maji yamekagwa chini. Abantu bagendana n'amabido y'amazi kumenga amazi yakamye mwe. Maji ya baraka hiyo. Amazi y'imiheza hiyo. Inasumbua watu wengi sana. Kiratera ibibazo abantu benshi. Watu wanatoa imani yao katika neno la Mungu. Abantu bagakura ukwizera mu ijambo ry'Imana. Wanaweka imani yao juu ya maji. Bagashira ukwizera ku mazi. Na kuambia kwamba ukiwa na maji hayo shetani atakufuata. Bakakubwira neza ko ni waba ufise ya mazi Satani murasezerana na hiyo ni uongo.
Uko ni kinyoma. Jifikiri kama mtu. Niwibire nk'umuntu. Shetani hakumwogopa kumjaribu Yesu. Satani ntiyatinye kugerageza Yesu. Tunakopa maji. None azotinya amazi. Ataogopa maji? Azotinya amazi. Mimi nilikuwa na jirani yangu moja. Jewe ndafise umubanyi. Alikuwa kija naona asubuhi na mwanga maji juu ya bati. Naona mu gitondo asuka amazi ku mabati. Wengine wanaenda kwenye kitanda wanamwaga maji. Abandi bakagenda bakabija amazi ku gitanda. Eti wanalinda nguvu za giza ziwaingilie. Ngo birinde impwemu mbi. Hiyo sio kweli. Uko sukuri. Yule ambaye atakayefukuza mapepo na nguvu za giza uzokwirukana impwemu mbi n'ubushobozi bw'umwiza ni Yesu Kristo mwenyewe. Yesu Kristo. Ni jina la Yesu. Ni jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Ni jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza zitaondoka. Ubushobozi bw'umwiza burahuka. Haiko juu ya maji. Nibikogwa na amazi. Wengine wanauza mifagio ya kufagia hiyo. Imikubuzo yo gukubura. Tukifagia unamfukuza shetani. Uri kurakubura. Huo ni uongo mtupu tu. Ico ni kinyoma kigaragara. Na watu wengi wanatoa pesa nyingi sana. Kandi abantu benshi bagatanga amafaranga menshi. Na ili wapewe mifagio kugira ngo bahabwe iyo mikubuzo yirukana Satani. Kuna wengine wanapakwa mafuta. Hari abandi basigwa amavuta. Hii mafuta ya herayo ambao mnasikia. Haya mafuta ya herayo mbere munarya. Haya ni mafuta ya kawaida. Haya ni mafuta sanzwe. Hii mafuta ya kula. Haya ni mafuta ya kula. Hakuna kitu kingine. Nta kindi kintu. Sio kuleta baraka katika mwili wa mtu. Siza ni mihezagiro mu kubuzima bw'umuntu. Tunabarikiwa kwa jina la Yesu. Tuhezagirwa mu izina rya Yesu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwa mafuta. Sikubwa mafuta. Siku hizi kitu ambacho kinafanywa katika maombi hayo. Uravye rero muri iyi minsi ibyo bintu birakorwa muri ayo masengesho. Unakuta mtu mzima anavua nguo zake zote. Ugasanga umuntu akomeye atamparanganye arambuye impuzu zake zote. Impuzu ziwe zose agasigara gusa. Zaidi hao akina mama. Na cyane wako wengi katika mambo haya. Abandi bari benshi. Anavua nguo mbele ya mtu ambaye haiko mume wake. Akambura impuzu imbere y'umuntu atari n'umugabo wiwe. Anampaka mafuta ya helayo. Akacatangura kumusiga mafuta ya helayo. Mashetani sama daimoni usifanywa ndani ya vyumba hivyo. Kandi ibyo bintu bigakoreka muri ibyo vyumba by'amasengesho. Kuna wengine ambao wanaoshwa ndani ya base kama mtoto mdogo. Abandi bozwa mu mabase nk'abana bato. Anavua nguo zote anakaa muri base. Eti wanamwona kumwoza. Eti wanamwosha mikosi. Bakatangura kumukura kw'imikosi. Kama una mikosi itaondolewa kwa jina la Yesu. Ufise imikosi irakugwaho mu izina rya Yesu. Huyo bwana anayekuosha ni mume wako huyo. Koza mbega wa mukenyezi n'umugabo wawe. Na kati ya mambo haya katika vyumba hivyo sasa. Kandi muri ibyo byumba. Nafika kunatokea mambo ya uzinifu tu. Iyo bace batangura gusambanira. Umo ndani. Hali yaje ni ndani. Haiwezekani usimame uko uchi mbele wa mwanaume sio kwa kwako. Nibikunda kushobora guhagarara uri gusa imbere y'umugabo atari umugabo wawe. Afu utoke salama haiwezekani. Hanyu hafi impore nishoboka. Hiyo ni uzinifu tu. Ubwo n'ubusambanyi bisaburi ko. Mungu ninyi mko hapa. Ishengero rya Kristo muri hano. Shika sana ulichopokea. Kucho mufise. Kile ulichopokea. Icho wakiriye. Ile ndio Mungu unapokea. Icho Imana wakiriye. Sio yeye mwingine ambaye atakuja kubadilisha mambo haya. Yagira umuntu aza guhindura ico wakiriye. Na kuna wengine ambao wanafanya vitu vingi sana. Abandi bakora ibintu byinshi cyane. Ambao wanakanyaga mafuta. Baragenda bagahonyera mu mavuta. Baki wanakanyaga mafuta. Bakavuga ko ndahonyera. Baki tutapata baraka zote. Ati handi mihezagiro yose irambi. Nchini Tanzania walifanya mkutano. Muri Tanzania barageze igikorwa. Wakafanya watu wote kutoka wakanyage mafuta. Gusohoka rero abantu babwira ko bategerezwa guhonyora muri ayo mafuta. Watu waligombania kukanyaga kwenye mafuta hayo. Rero baraniganira cyane guhonyora muri ayo mafuta. Walikufa watu wengi. Hapfuye abantu benshi. Watu zaidi ya 70. Watu zaidi ya 70. Barenga 70 walikufa. Barapfuye. Hao ni watu ambao wanatumia nguvu za giza. Abo n'abantu bakoresha ubushobozi bw'umwiza. Hao ambao wamekufa ni kafara ambayo ametoa. Abo bapfuye n'ibimazi batanze. Na kuna wengine wanachisha ndoa za watu. Huyu si mke wako. Akacitangura ati wa mugabo uraraba neza uyu si umugore wawe. Huyu sio mke wako. Uyu si umugore wawe. Huyu sio ahadi. Uyu si wewe isezerano. Ni mambo ya uongo. Ndoa zinasambuka kwa sababu ya hiyo. Hao manabii wa uongo bwana. Kandi kubw'ibinyoma kuwo muvugishwa w'ibinyoma ingo zikaca zisambuka. Shika sana ulichonacho. Ubwire kucufise. Huyo ni mume wako ambao unaye. Uwo n'umugabo wawe wahawe. Na Mungu anakubali. Imana yabikunze ko bibaho. Huyo ni mke wako ambao
unaye, n'umugore wawe wahawe, na Mungu anakubali hicho. Imana yaravyemeye ko bibuko. Ikiwa mlifanya ndoa kanisani ama mkufanya, huyo ni mke wako. Nimba mutagize ubukwe hano canke mutabuka mugira inyuma, bibyo byo gucikiza, ariko n'umugabo wawe n'umugore wawe, hao ambao wanajifanya watumishi sana, rero bigira abakozi b'Imana. Akikutamani wewe mwanamke fulani, akwifuza umugore kana, atakwambia kwamba Mungu alimwambia kwamba ule sio mume wako. Achatangura kuza ati Imana yambwiye wewe na wengi wanaacha ndoa zao, na hao tunawajua wengi, abo turabazi. Hizo ni kazi ambazo zinatokea ndani ya, ni mambo ambayo yanatokea ndani ya hao manabii. Ivyo ni ibintu biva muri abo bavugishwa b'ibinyoma. Na kuna kanisa jirani kwetu Kamenge, ari ishengero ry'umubanyi hali ya Kamenge, nikisema kwamba wanaambia watu walete mahitaji yao, bashabwira abantu ati nimuzane ivyo mukenye vyose, maki andika hitaji lako lote kwenye karatasi, ikintu kenye cyose katika karatasi, mushire ku rukara, weka ndani ya bahasha, ucushire ndani mu bahasha, na kulingana na mahitaji yako bivanye rero n'ivyo ugomba n'ivyo ukenye, basi weka pesa moja lingana na mahitaji yako ndani ya bahasha, ifaranga likwiranye n'ivyo ukenye. Make hii maombi ayo masengesho rero aita umeo hapa Burundi, ndayasengekwa ngaha mu Burundi, ndayatuma Israeli, tuzoca tuyarungika Israeli ili kule wayaombe, kugira hari abayasengere, na pesa zote ziende ku Israeli, ayo mafaranga yose aje mu Israeli. Mungu ataleta baraka nyingi. Mana rero ndochiguhezagira, huyo ni uongo, wote ni binyoma. Kanisa ambalo lipo, iryo ni shengero ririho, jinazi yetu pale, umubanyi haji watu wengi wanawafuata, abantu benshi rero barabakurikira, bacha neno la Mungu, kuko baze kugumbira ijambo ry'Imana, barakurikira inyigisho z'Imana, manabii wa uongo wanafundishwa b'ibinyoma babazani, na ndivyo walivyo sasa siku hizi, uko niko biri kandi ko bari muri munsi. Na sisi kama kanisa la Mungu twebwe rero mw'ishengero ry'Imana, na tusimame imana, duhagarare dushika, makeshika kisana ulicho nacho, umire Ufise ile neno ambalo Yesu aliambia wale wa Philadelphia, ndio jambo Imana yabwiye abishengero ry'Philadelphia, kwa kuwa umelitunza neno lako, kuko witonde ijambo ryanje, basi nami nitakulinda majaribu yote yatakayotokea, naje zo kurinda ibigeragezo bigiye kuza. Nasi tukamate neno la Mungu, natwe rero tukitonde ijambo ry'Imana. Na kuna wengine ambao wanajifanya waumbaji na watu watakatifu sana kuliko wengine. Hari abantu bigira abantu babasenzi cyane batunganye bose gusumba gororotse bose gusumba. Anaingia ndani ya chumba, anatawa miezi 3-4, anajifanya kwamba yeye ndiye ambaye anaongea na Mungu moja kwa moja. Akashagenda hali ya mchumba akakubara meza na yarenga, akashaza avuga ko ari wenyine avugana n'Imana. Hiyo ni uongo, inaandikwa wapi? Hiyo ni kinyoma. Hiyo ni uongo sana. Byanditse kinyoma kabisa. Angalia vizuri. Daba neza. Nyinyi ni kanisa la Mungu. Mwebwe muri shengero rya Imana. Angalia vizuri. Murabe neza. Hao watu wako wanaingia ndani ya makanisa, abo bariko barinjira mu ishengero, hata kwetu wameshakuja, ni Mukamenge ngo baraje, kwa sababu tunawaelewa hao, kuko turabatahura, turabazi, tunawafukuza moja kwa moja, tubirukana. Nguvu hizo pelekeni huko, hizo ngombe zijana hali ya kwa Shetani yo ngaku. Make misingi na utaratibu ambao unaongoza kanisa leo, kuvuga ngo urufatiro n'intumbe n'ibirongora ishengero ryacu ni neno la Mungu, ni ijambo ry'Imana. Hakuna kitu kingine, nta kindi kitu ambacho mnastahili kufahamu, ico mutwegerezwa kumenya. Sisi kama kanisa la E.EMMANUEL Burundi, twebwe ishengero rya Emmanuel mu Burundi, ukitaka uulize tangu lilipoanza, ni wagomba ubaze igihe ryatangura, misingi na utaratibu ambao unaongoza kanisa hili, urufatiro n'ibifashi amaprincipe arongora ishengero, make ni neno la Mungu, ni ijambo ry'Imana. Hiki ndicho ni neno la Mungu, iri ni ijambo ry'Imana. Na ndio sababu ni kanisa lenye msimamo mpaka sasa. Niyo ntumba ishengero rihagaze mpaka n'ubu. Ukitaka utauliza, ni wagomba usubaze, si kujisifu hapana, arasibo kwishira hejuru ya kanisa ambalo lina msimamo katika neno la Mungu, ijambo rifise urufatiro mu ijambo ry'ishengero, rifise urufatiro mu ijambo ry'Imana. Kila kitu ambacho tutakachokueleza ndani ya Biblia, ikintu cyose tuzokubwira mpaka tugisange muri Biblia. Ndio unabii mkuu ambao tunao, niryo mvugishwa mukuru dufise, hakuna unabii mwingine. Hao ni mvugishwa, hao ambao wanajifanya kama nabii, hao bigira mvugishwa, hao ni wale ambao Yesu alisema, nibo Yesu yavuze. Nikisema kwamba unabii ndio huyu, nukuvuga ngo ubuvugishwa n'ubu, haushuki haupandi, ntibumanuka ntibukuka, haubadiliki, ntibuhinduka, wake
milele. Uzokwama ibihe bidashira. Hakuna unabii mwingine. Nta bundi buvugishwa. Hawa ambao wanajifanya manabii abure bigira yavugishwa wanataka kuleta maneno yasiyofaa ya kupoteza watu na majambo atakwiriye. Hayo hawafai. Abure ntibakama. Kama unataka wafuate ni wagomba bakurikira. Na utaniambia kesho kisi mambo yatakavyokuwa. Na uzombire njuko bizi. Hawa walikuwa tangu zamani. Abure baramye kuva kera. Yohana barua yake ya pili ya Yohana Ichete cha kabiri cha Yohana. Na yeye Yohana akawaambia Wakristo mambo hayo. Yohana arababwira Abakristo amajambo hayo. Kwa sababu hao walikuwepo tangu zamani. Kuko abo baramyeho kuva kera. Na hivyo tunahitaji kukesha ili tuwe macho sana. Turakwiye kuba maso kugira ngo tube maso gose. Zaidi viongozi wa kanisa. Cyane abarongozi. Tunapaswa kuwa macho sana. Turakwiriye kugaba cyane. Kanisa la Mungu liko linashambuliwa siku hizi. Shengero ya Kristo liko lirategwa. Shika sana ulicho nacho. Umire kuco Ufise. Tunaposoma barua ya pili ya Yohana, rusomye icete cha kabiri cyanditswe na Yohana. Sura ya kwanza, igice ca mbere, mstari wa 8 umurongo w'8 hadi 11 gushika 11. Na tutasoma pale. Turasoma. Fuata Biblia yako pale. Mukurikire mu ijambo. Yohana anawaambia mapema. Yohana arababwira hakiri kare. Jangalieni nafsi zenu. Mwiyubare mu mitima yanyu. Musipoteze mulio yatenda. Nimuhombe ivyo ibikorwa mwakoze. Make musipoteze yale mulio yatenda. Nimuhombe ivyo mwakoze. Ninyi mmetenda vitu vingi hapa kanisani. Mwebwe mwarakoze ibintu byinshi hano mwishengero. Tazameni basio watu watakuja kuwapoteza yale ambayo mliotenda. Murabe ntihagire umuntu abateza gutakaza ibyo mwakoze. Bali mpokee thawabu timilifu. Ariko muhabwe ingero itagabanije. Make hiyo yenu tangu wakati mlipookoka mtaipata thawabu hiyo. Ingero itagabanije muzoyironka kuva mwarakiriye Yesu. Mstari wa 9 unasema. Ku murongo w'9 haravuga. Kila apitaye cheo, umuntu wese arenga ku nyigisho, wala asidumu katika mafundisho ya Kristo, ntagume mu byo Kristo yigishije, yeye hana Mungu. Ntafise Imana. Yeye adumu katika mafundisho hayo, uguma mu byo yigishije, huyo ana Baba na Mwana pia. Niwe afise Data watu wese mu Mwana. Mtu akija kwenu naye haleti mafundisho hayo, Ntihagire umuntu aza iwanyu akaza atazanye iyo nyigisho, msimkaribishe nyumbani kwenu. Ntimuzomwakire mu nzu zanyu, wala msimpe salamu, kandi ntimuzomuhe ikaze. Maana yeye ampaye salamu azishiriki kazi zake mbovu. Kuko umuha ikaze azoba afatanije nawe mu bikorwa byiwe bibi. Na kisha kwamba Yohana aliambia Wakristo, nukuvuga ko Yohana alikuwa abwira Abakristo wakati huo, muri ico gihe, na leo anaambia ninyi. Uno musabwira, anasema kwamba mjiadhari sana, aravuga ngo mwiri ili msije mkapoteza, nimutakaze yale mliotenda, ibikorwa mwakoze. Hawa ambao wanakuja kinyume cha maneno ya Mungu, abo rero baza bahushanije no kwijambo, wanakuja na maneno matamu sana, baza n'amajambo asosa cyane, wanakuja na maneno ya kubembeleza sana, baza n'amajambo yo kwinginga cyane. Angalia vizuri, muragaba cyane, ili msopokea watu hao, kugira ngo abantu nimuzibaki, na mkiwapokea mwabakira, basi mtakuwa umeshikana pamoja nao, wakufatanije mu bikorwa byabo. Shika sana ulicho nacho, umye ico wakiriye, ico Biblia inatuambia. Ico Biblia iri kwiratu. Tumalizie kwa mstari mmoja, turangirize ku murongo umwe. Waraka wa pili kwa andika Timotheo, icete cha kabiri cyanditse Timotheo. Make Paulo alionyesha Timotheo nguvu zilizo ndani ya neno la Mungu. Paulo yereka Timotheo ingomezi n'ububasha buri mu ijambo ry'Imana. Tunasoma waraka wa pili kwa andika Timotheo, tusomye mu cete cha kabiri Paulo yandikiye Timotheo, sura ya 3 igice cha 3 mstari wa 14 twere ku murongo wa 14 hadi 17, ku murongo tukashikana ku murongo wa 14. Inasema hivi, aravuga ngo, bali wewe ukae katika mambo yake katika mambo yale ulioyafunzwa, ariko weho ugume mu byo wize na kuhakikishwa ukavyizezwa, kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao, bosi abakwigishije. Maki ni Paulo anaambia mwanae wa imani
Timotheo. Aha ni Paulo abwira umwana wiwe ukwizera Timotheo. Mstari wa 15 inasema, mstari wa 15 aravuga, na yakuwa tangu utoto umejua maandiko matakatifu, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenye gusa ivyanditswe, ambao yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Ishobora kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu, ivyanditswe byose byahumetswe n'Imana, lafaa kwa mafundisho, kandi bifise akamaro ko kwigisha na kuwaonya watu makosa yao, umuntu kumuhana, na kwa kuwaongoza, kumutunganya, na kwa kuadhibisha katika haki, mutoza indero, ili mtu wa Mungu awe kamili, kugira ngo umuntu w'Imana abe ushitse, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema, afise ibikwiye byose ngo akore ibikorwa. Paulo aliambia mwanae, Paulo abwira umwana wiwe, kwa sababu alifunzwa neno la Mungu bado angali mtoto mdogo, ko yigishijwe ijambo ry'Imana akiri muto, na akaelimishwa kupitia neno hilo, kandi aronka ubwenge biciye mu ijambo ry'Imana, na akawa na hekima kama mtumishi wa Mungu vizuri, ubwenge kandi aba umukozi w'Imana, na akawamwambia kila andiko lenye pumzi ya Mungu, arabwira rero ivyanditswe byose byahumetswe n'Imana, lafaa kwa mafundisho, kandi bikwiye kwigisha. Kanisa linastahili kufuzwa, ishengero lirakwiye kwigisha, lifuzwe neno la Mungu, bigishwe ijambo ry'Imana, hapana maneno ya watu, atari amajambo y'abantu, hapana maneno ambayo watu wanatunga wenyewe, atari amajambo abantu bonyene baremye. Anakuambia kama iko nazungumza na wewe, akavuga ko ariko aravugana nawe, anakuambia kama iko nakuombea, anakufungia maombi mengi sana, anakubwira ko ariko aragusengera kandi yisonzesha. Kwani ni wewe uzijiombea? Kubera ko wewe udashobora kwisengera. Kila Mkristo yeyote, Mkristo wese ndani ya Yesu Kristo, muri Yesu Kristo, ana mamlaka ya kwenda mbele ya Yesu, ubushobozi bwo kurenguka imbere y'Imana. Ingia ndani ya chumba chako, injira mu chumba chawe, kama jinsi Kristo alivyosema, uko Kristo yabivuze. Ingia ndani ya chumba chako, injira mu chumba chawe, omba Mungu, usenge Imana, na Mungu atakujibu. Imana nawe izokwishura. Wananyang'anya watu uwezo wa kujiombea, bakarera abantu ubushobozi n'akaryo ko kwisengera, wanakuonyesha kwamba Mungu hawezi kusikiliza wewe, bakakwereka ko wewe Imana nishobora kukumva, wao wakuombee, wakuwakilishe mbele za Mungu, akaribo bagusengeye kandi baguserukiye imbere y'Imana. Hiyo ni system ya zamani ya kale, ivyo ni intuze ya kera, yari nka urutonde rwa kera rwo mwishengero rya kera, makuhani, wakati wa makuhani, igihe hari abaherezi niho byari biri. Yesu wakati alipokufa msalabani, Yesu apfuye ku musaraba, aliteswa kwa ajili ya kila mtu yeyote, yapfuye yababajwe ku bw'umuntu wese. Alipokuwa pale msalabani, ari hejuru ku musaraba, neno la mwisho alisema, ijambo rya nyuma yavuze ngo imekwisha, byose birarangiye. Nini nakwisha? Ni iki cyari kirangiye? Kazi ya kumwokoa mwanadamu inakwisha, igikorwa cyo kiza no kurekana umuntu wese cyari kirangiye. Akakata roho, kandi Yesu acarapfa. Kule hekaluni kitambaa ambacho kilazimia mahali patakatifu kapasuka kote, pakawa wazi, kila mtu anaweza kaingia, anaona na Mungu. Mwishengera hera igitambara cyari kirakingiye kiratana mu kaboko kubiri, uburenganzira bw'umwe wese bwo kwinjira hera. Basi kila Mkristo anaweza kuingia. Umukristo wese rero afite uburenganzira. Sio hao tu ambao wanajiita manabii, sabo gusa bigira abavugishwa n'Imana, sio ambao wanastahili kuombea watu, bali bonyene bakwiye gusengera abantu gusa. Ingia ndani ya chumba chako, injira mu chumba chawe, nenda uonane na Mungu, genda ubonane n'Imana, mwambie Mungu shida zako zote, Imana ingorane zawe, na Mungu atakujibu, kandi Imana izokushura. Biblia inavyosema, ndivyo Biblia inavyosema, kandi niko Biblia ivuga. Jamani, kuomba ni kitu kizuri, bantu b'Imana gusenga ni kitu cyiza. Ikiwa mna muda wa kuomba hapa kanisani, ukiwa n'umwanya wo gusenga hano mwishengero, ombeni kabisa, ni musenge gose, ombeni kabisa, ni musenge, ombea kanisa, ni musengera ishengero, ombea viongozi wenu, ni musengera abarongozi, ombea Wakristo, ni musengera abakristo, shiriki fasi moja muombe, mube hamwe musenge, mkiongozwa na neno la Mungu, murongowe n'ijambo ry'Imana, hapana kuongozwa na watu ambao wanajifanya manabii. No, mutarongowe n'abigira avugishwa, watawapoteza, wana mambo yao ambao wanahitaji, afise ivyo bakeneye. Hapana,
na wao vile vile wamtegemea Mungu, Mungu atawajali. Bisunga Imana niyo barondera. Wasitafute maisha kwa kudanganya watu. Barondera ubuzima mu guhenda abantu. Mungu anawajua. Imana irabazi. Ikiwa wanamtumikia Mungu katika kweli, ko bakorera Imana mu kuri. Ikiwa wanamtumikia Mungu katika kweli, niba bakorera Imana mu kuri, Mungu atawajali maisha yao. Imana izobagirira neza ubuzima bwabo. Wasiwe na uoga. Ntibagire ubwoba. Na ninyi ombeni. Namwe musenge. Na kuomba ni kitu kizuri sana. Kandi gusenga ni kitu cyiza cyane. Kuomba kunaongoa milima. Gusenga kurandura imisozi. Na kuondoa mapepo yote. Kandi kugahinda madayimoni yose. Na kuangusha majaribu yote. Kandi ibigeragezo byose bigahagarikwa. Omba mtongozo ndio la Mungu. Rusenge murongo. Neno la Mungu litakufundisha jinsi ya kuomba. Jambo jingine lizokwigisha ingene usenga. Neno litakuonyesha nabii wa uongo na wa kweli. Jambo jingine lizokwereka umuvugishwa ukuri n'umuvugishwa. Neno la Mungu litakukuza. Jambo jingine lizokukuza. Neno la Mungu litakusaidia. Jambo jingine lizokufasha. Neno la Mungu litakuonyesha jinsi unastahili kuomba kila ambacho unachotaka. Jambo jingine lizokwereka ingene ukwiye gusenga mwanya wose ugomba gusenga. Shika sana ulicho nacho. Umire kuco ufise. Ile neno ambalo nilipata zamani. Jambo j'Imana wakiriye. Ile shika lile. Urigumye. Ndio hili. Ni hili. Huu ndio unabii. Hakuna unabii mwingine ambao tunahitaji. Ntabwo ni buvugishwa dukeneye. Hamna. Ntabwo. Na Yohana akasema. Na Yohana aravuga. Ndani ya barua yake ya kwanza. Muri kiya banice cyabishwe ca mbere. Sura ya 4 mstari wa kwanza. Mu gice ca 4 murongo wa 4. Alisema hivyo neno hivyo. Yavuze ngo. Niko naambia wa Kristo. Abwira abakristo. Akawaambia hivi. Arabwira ngo. Wapenzi msiamini kila roho. Abo nkunda ntimwemere impwemu zose, bali zijaribuni hizo roho, ariko mugerageze impwemu kwamba zinatokana na Mungu, ko zavuye ku Mana, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea. Ukabingira abavugishwa n'Imana benshi badutse mw'isi. Chunguza kabla ya kukubali, anza chunguza. Imbere yuko wemera usuzume, na utachunguza kwa neno la Mungu. Uzosuzumisha n'ijambo ry'Imana. Huo ndio ujumbe ambao tumependa tutoe katika maneno haya ambayo umetupatia. Iri ni ijambo ry'Imana, ubutumwa Imana yaduhaye ngo dukore muri sana. Mwirinde gose. Na Wakristo simameni imara. Kandi muhagarare mushikamye. Make uzuria mafundisho ndio la Mungu. Mwame mukurikira inyigisho z'Imana. Yabo zinatoka ndani ya kitabu cha Mungu. Kandi zivuye mu ijambo ry'Imana. Hapo utakuwa mambo yataendeka vizuri. Kandi aho ni uzokura kandi ibintu byose bizogenda neza. Hapo ndivyo mambo yalivyo sasa. Uko rero ni ibintu biri. Shika sana ulicho nacho. Umire kuco ufise. Sasa kwa hiyo Mungu awabariki.